Jiribam District Ignore Study Center की ओइना Jiribam Higher Secondary School की auditorium दा December थागी term and exam ngarang dagi pangthokpa hokre. Exam adugi matang da Jiribam Ignore Study Center की coordinator oibata natana examination की superintendent su oiriba TH Gagarinna exam ase ing chikna amadi santi leina pangthokli. Hauzik fawbagi oina thohaningdaba thodok amata thokpa leitri. Examination ase की damak observer kaya laktuna yingsinbagi thabak su chathagani haina mahakna fongdokhi. December की तारीख अनि देखिए होगा जनवरी की तारीख 5 भाव चथगदब एग्जामिनेशन ने सिदंगासी की मॉर्निंग सेशन अमसुंग इवनिंग सेशन लाई मसी मॉर्निंग सेशन द छात्र याम की अदुगा इवनिंग सेशन द छात्र 74 एलॉट तौरे 78 याम प्रेजेंट होई अदुगा होगी एग्जाम से तौरियम नु जो या स्मूथ ओइना कंडक्ट तौरी याम पीसफुल ओइना विजिटर्स इन मागी मसागी मथौ फजन पांथुली अदुगा होगी एग्जाम से अमु फजन तौनबगी दमतो इफान तगे मु मोगी ऑब्जर्वर मयाम सु थारखिनी Manipuri cinema की ममिंग नरबा स्क्रीनप्ले राइटर लाइमयुम धनचंद्रन लेखिदबदा सीनियर डायरेक्टर्स गिल्ड मणिपुर की माइकैदगी अवाबा फोंदोरकली. सीनियर डायरेक्टर्स गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल ओजित बाबू निंगथौजंगी डीएम कॉलेज कैंपस लेबा मसागी युमदा पांगथोखिबा अथुबा मिफम अमदा सकनारेबा अइबा असिगी मगुन कया सैथाबगा लोइनना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना चिकना लेरुनबा थौनिखे. Kakching Tabam Gunachandra Sharmana Iba The Historical Maps of Manipur Treaties and Documents Haiba Lairik Ama Manipur University ki main gate Marakta Laiba Narim Sana Jauba Public Library ki holder Fongdokre. Dhanamandjuri University ki Vice Chancellor Professor N. Raj Mohan Yau Namasak Naiba Miyoi Kayana Presidium Member Oina Saruk Yakiba Taram Aduda Lairik Asigi Aiba Kakching Tabam Gunachandra Sharmana Hai. Lamdam Asigi Tongan Bahiramda Research Toriba Miyoi Singbu Ikai Kumnaba Mathau Tai. अयिबा सिंबु लेंगाक अमदी सीएसओ सिंगना हिरम खुदिंगदा सपोर्ट तोबा चंगी. लाइरिक असिदा यारिबा मैप सिंग असि लंदन यावना मालेंगी लेबाक अयाम्बना मसक खंगलबा अमदी येनानिंगाई लेट्रबा मैप गाक्तनी. लमदम असिगी चपचाबा ngамखै मियाम हुपना खंगहन्नबा अमदी ngамखैगी चैनबा लैतनबगी वखललोंदा लाइरिक असि इखिबनी. मरमदुना लमदम असिगी मियामना लाइरिक असि पादुना कानबा लौबियु. लोइनना लाइरिक असि फोंगनबा होटनबदा मखल कयागी मतेंग तौरखिबसिंगबुसु थागतपा फोंदोकली हाइनसु कक्चिंग ताबम गुणचंद्र शर्मना फोंदोखि. Even India government boka when a sima pagi find that a boundaries say yes wari man laiba ni ma lai ni ai na inform da aduga international recognition wa ba ni me chi sketch to ba yam kana sana di ai da from the lakta ga ana step yauri ba me chi si ayamna ko London publication to ba friends ka ba tongan ba international community sin da e last when like ba it will be sakang ba it will be yana ba Churi leba amatan sigi map sanna biya ro kadru adum ba recognize me akani hai sigi map sinchi aina fazana thamamagadi koi manipur gi boundary gi puari se yamna koi zain abul leiba ko han isa da bi taw bai tare. Singda dam semjin sajin baga loinana Water Resources Department gi Type 2 gi quarter sariba work site ta NSN IM ni haizaba mioi kharana mafam aduda thabak suriba Keystone Infra Private Limited ki workers singda shell gi demand ga mari lainana nongmai marupi duna ki halamle hairi. Hiramasi gi matangda police tagi fangba pau amagi matung inna thodok asi haukiba November gi tang 19 da Kangchup Police Station gi manung chanba Singda dam gi mathak lambi da Water Resources Department gi Type 2 quarter sariba mafam amada thokibani. Numit adugi nungtil pung mari rom tarapa aduwaida masakhangnaba mioi khara thabak sufamda Keystone Infra Private Limited ki workers singda AK-47 gi nongmemaru aniga konana chithi ama pirankhi. Chithi adu NSN IM gi mobile number amada call taro haina company asigi project manager da address tarambani hairi. Thodok adugi matangda police na case ama lokhatpaga loinana thizin humjinbagi thabak chathaba hokre. Loinana Keystone Infra Site Office amadi work site manaktasu ahenba security force thamduna section tharang kaya lokhatre haina pau asina makha tarakli.